Ka Greta Solutions Training Academy ka bai tray ringkat pat ka Sarkar Meghalaya ka wan rashpi ye ki free skills training bapher ki training ki bam dan kamban siu la ni yo ai ki jingmin toy ban yo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki jat courses ki badan hapo kani ka center ki long electrician masonry fast food craft baker bamboo furniture maker but ki way de scan ye ki form link ba u QR code le ni call menta ha uni un number nyo hunrio saw not khandai san nyo 7640957777 ka jingit ke de ek ke bak parthai paro ka wai ka don ka me namar ha ka jingit ki don tang ki jing ba bat kam don kanu kanu jing sneo bat ha ka jingya lenti ha kanu kanu jing dei lada ka jingit ka long hakmat baro ke ek ki yaj bet laga dei ha ka jingya dei si ying sisem shipara shishinong shithau bat kham tam ha ka jingi dei jong ki arngut lani ki sijur ha ka wai na ki jing rakhe ban kan mau kerpang ye ka lengkho dap snem ba arapsan snem jong ka jingya tho shong kurim ki sijur hanong po Ribhoi district ha ka khatwai terek ujumang arajar arapsau kata uba plilat tiuso bat ka kong medalin khar phuli ki bala pendep ye ka jingya tho shong kurim ha ka khatwai terek ujumang jong snem siejar khandai spa khandai bat mentak snem kila kenjo sia ka jingdap ba arapsan snem nadu ka de snem ka ba kila pendep ye ka jingya tho shong kurim habai keren bat kini sijur kila itu ba ka jingya lenti ha ka jingya dei shikurim kalong ka ba e bha ban penuan dor ye ka long ying long sam namar ha ka jingim kidan shibun ki jinge bat ki jingwet henry ublei shem la ino ye ka hing ka sam jongki da ka jingker khu ublei kila yo saungut ki khon ban menta kila don ro laingut ki khon ksiu kum ka jing pensa jing kan mau ye ka ne jingya ne ka jing long kawai jong ki ne sijur la khot song bha ye ki ba bon ki parlok ki ba ki ne sijur ki jui de kam bat kham tam ya ki ba hing asem rangkat ke jing penlong ye ke jing seng duai bat ke jing ye bam seng bah la thawru ye ke we ke jing rawai ke bakarpang halor ke jing ya lenti de ke bathep ru de ki dor ki barim ha ke te video ki bala shon sa kan mau ha ki por ki bladap ha ke jing keren kerpang ban ngi kini ki sijur ki labu da ke khobor ke balangkot syabaro ki sijur ba ki de bandan ke jing ya so tho jumot ke jing ye penbet ye ki ki bawan kum ki jing pensoi bat ki ding pengkyang bat ke ba hakmat e ke de ke jing ID iwe ye iwe da ke jing ki ba klem tengkai Lana Kenya kajing yat lenti Kila bun shisha kisi Kajing step jong kapor Henry de ka lenti jongi Bandung ki mau kordon Ublei ubastat Hapertei ubu kapor Kumpa utau kasgi ubnai Lapya kadung kasya Naklem poi berkat Kane kasgi kan urlong Kum jing sa jing kumau Kipor balale Kiwan pai bian Tan haki jing kumau Kane kasgi paten La paten Kan sa pertoyang Abat yapi Kikun kiksiu Kirake jing ya tok jongi Kumka silver jubilee Pikan mau ni em bait menshwa Usnem kat kendai prapau kendai Dai cycle barim ngawan kendo hado hafam I kendo ban ya tu kana Bajur kajing it Krempen slam nila ya shong Hap deng jing pule haslong Ngarai ban ya shong Ngaklem poi berkat Kane kasgi kan urlong Kum jing sa jing kemau Kipor balale Kiwan pai bian Tan haki jing kemau Kane kasgi paten La paten
jing terku ublay wat lang ishu ya tho temen ban pen scam jing long kawe kiat kisi kisnem han rai jing ikayai rem tat haduka ne kapor jing it kadang kordo naklem poi perkat kane kasngi kan urlong kum jing sa jing kemau jing tân ju bat hap deng ki jing kot la hasan da jonga pi don man kapor nga so kya kra dei ka jing e u playani ba u pli kala kalanti ya pi ngan yai ya pi hadu bakut kiski naklem poi perkat kane kaski kan urlong kum jing sa jing kemau Jing dapat konsisten begini tahu juga. Kita ya jingga leti te absen sen perlu mengitu teman. Kerja kedua kejonga bagi kaum medalian bagi teman. Nado sejak naik sepak aku pandai. Nabi Syom bagi haus nem taipo. Kadu por orang di Silong. Mami berkulit berkerja di Silong College. Dan final year semula berkerja kena berubah. Nah, Syom bagi.
Dia harus kena ko layak yang disong. Jinge liti juri ru kembali ke besok. Nama hayi ru kadang jinge nama barang kulit. Kadang gaji kerung geram ko berat sedang. Dia kata ru nama bime di suku di makla ngau pun dari jimak dia kata Rayo bania setelah dekam ngam simlan sa me ngawan sa ngawan ako nito di sawan don armor ya isya kelom ke ups and down me ba nomor ba nampak don kam dan jam ko asim ka sejam di mo gimlali te kejia leti kalau kita teng kejia ngira ya tribelah ngala tribelah bayu ngala tre sopan berat ngala lenyat tak tetap kamu kudu serang bila rengang ngadi beri ubam nang ban tre sama ban makna ini Indonesia ini milik tre ini memang kamu so ini de hadir masim pada senja masim kudu lupa marba nem la mer de masim responsible kita ketika responsible kepada ni Kristom lah ya yo baiseng kemudian beliau belum ya ikan Christmas ini dia di ayo moto beli ya pokok saya ingin Christmas ya instan ban yo ban show itu kemudian instan ban di segi di ini siang yo ketika pusok plang di pusok plang nasional dua sok plang sini jadi kita nila kata ring sudah pensau ini bangaya kata leti kerja leti kalau boleh menjaga lak ini nila penyakit banyak dengan senjam ban pre ku kupa bat ku nihapan besar gitu nila ya kata leti mei ko ai jarak besar dong melang bisa sebelah banyak yang lebih dekat dikit awal itu ukur ngakit itu ketat itu ukur macam tangga doang live ar hajar mesti kalau ini itu banyak ini itu di arah kita itu di baiseng begini ya dalam tu ngayo pantaman ini banyak Kristom nila dia turun itu suabat hit untuk nila dia turun apa markan untuk suah abawan ku bos di transport di MTC dan di STC betuan kenompo kedai stesen bak bahaya kadon dari harus terang kadon matri bandar tengi yo bandu bukan aku matri ot satu kejimlah de bat kurbar pengayo ban rakyat yang kebadi jumu kalau tang nam tak ikram kalau pastori ke jumu indang ban show pasal ban show take away ru belum kejimlen di jundor ka jumu le kata apa instan lawan ini ai kata kejimnya itu Islam dia kamai itu apa kan nanongko le kamsim nanongko isa saidan nanongko sa dilong na nanongko sa sang bangnaru tangar pengka terhad macam kata rungindang ini ya dia kata spesifik ininya nayo kedua punya marwai nak tujuh punya marwai ngadi TV yang ko ngadi bunda di ko nida tak tentang nilai membro iba kuah pentre di Syahmat banyak tre di jam Sinai itu kehela kami kehela iyo bersiap untuk siap misian mulu kori pendapat bos ini diladi kata kalau kan dengan ini kalau mau kerja di dulu ini lalu ekstrem nanti langsung tenat tambah siap berarti ladon dinongira baik kayak bersiap mulu bersiap pilihan kita makailah don laga jumpa habis santai anak ko dengan partai kata kalau tinggi don kecil trilang baru pun bentar ini kesian ini kalau nama tiap setahun kita don korba ini jenjar pengen jenjar ini juga ya ini trade itu sampai ini badon ya bapak ini tak kalau berjumpa deh kita kan dikit tinggal itu lahir pun lahir penjahit polis pun
ta kalau berhenti ke ba ngam jembiu ha au am ka mes pak na pandai pak di mei la ong nga ba member ading ko ba IT di sini ba ngam kuat ba usia som ini di ban penkentang ini dia ban penkip sini kita kubu tinggi teng kita lai slok ini la pani lai kai ini lai kai di la keren tinggi rugi la bagi la pendek yang tengah jadi kok syukurin ini aku trik ini sejak nas pak nak pandai nanti paham yo kita kena kejinya itu bagi yo kon poi kan bagi kejinya nak ta kalau dia hati punya Kendian mah na pedeng ki babun ki couple ki ba ki pendep ki jinya tho mah ban rakhe ki ne ka silver jubilee ki jinya tho ki ba khamduna mah ki don am ki khamduna teke ka jingkar pang jong ne ki jingkar rakhe jing pe ki ne sing kan ka jing rakhe jung ni kan ka silver jubilee kalau kapang ba ya ka yeng especially ki amar ba nga kuat neng jo jingai leti hati jo jingai ko mengalam pendek ko kumang itu umi sejak respak na punda te haji trei hikam dini kita kan ngai na aka jukit no boleh te rei kecing don haying idon deh kecing lun rei kata kam dolong lai lut tiga kalau bentar kalau ba ya ikut berkatu juga katu juga mentah kalau ada pakusan katu pakha ngai sim ya kan ke kabu bang ya celebrate ya kan kata lomba ngai yo ban lekmen pun iksiu ngaladon lagi tak kalau lomba konser dia akan jadi juga mengayo pertama ban lekmen buat patulong ya kan ke sebab juni ba ila ta paksa kan kajian itu cuma nama pakai juga ku belum belum ko kayak di mungkin tin ba yo ban ya itu berubah jam yo lah ya tak boleh kalau ini boleh lah play kita syahadin pun pakai yo ada apa jika kawan kayak saya jan di game play ketika bertang kuasa ini main pak mentah dan dapat sanksian kenapa menyeru format apa yang maki aku ketemu juga apa dia bagi yang apa menyeru awal organize kembali mentah jawaban main film saya kan ini hidup kamu terjadi ini song banyak day we kalau bagi kain ni kupon bagi pasar juga penggoy juga iksiu juga ada nabur kamu juga lagi perlu perjual supaya ini kan tip bah hidup kamu penting ya kalau penting kalau orang yang penting kalau ini bahasa yang belum ada ini boleh khidmat bisa kita kalau bakal buat kejinya itu kalau macam keji yang buat mentang kerja LT ke bar pesan snem kujinya tho bat live show snem kujinya shong mo ke terai ke ba pensa jingkan mau kujinya dei jupi arun ke ba pikan mau pi ya aku ingin don kujinya dei ke ba macam mana lah banoy ya kebenaran lomba berkelet lomba kejinya ke don nomor lagi don pergi bandam pengajian ni kita kan dua iba membi into hero dengan ini kita forsa deh lara kapang ke sitom mana ya kalau petar tinju yang arang atau masa jika mau ini untuk lagi kuat sembilan yang menjadi persiapan lagi Bagian ini jumlah juga mentar, jadi ini jumlah Oke ka jing sa jing kan mau ka ba phi mla ban klet ke JLT
ni ka jinga chumi mun kong e hi ne ka ba sngongu e le na ba ka jing don dekat ke chong fry jing ker ku ke chong fry ka ba long man ka ski sha ka jing em ke chong am tam long is ngongu e yo ble na marba na do pa ipli lawan sha ka chitip te na do bangi ya tho ngi phie ka por bangi ya tho ta ban bangi ka dak long ngimpat da so tho so thau te ta gar kom ya tho ande ha ba men ta ngi dap ni ga jubli an san slam ni sar rakhi ka ni long ba ban pau ka jing ngongu e ni kong yo ble suma ri daw ke ka chi em ka ni mo la ker ku yangi bat kham tam ni ki kon ki ti ki ni da ta daw ngi yo ban rakhi ka ni ka si long nang ki yo ba ile men lang ringkat bat ki kon ki si sagat bat kalong yang masam bat ki bah yang masam kham tam bat ibli nga ai ngo yo nei ba ilawan sha jitip suprai ke yo ban ile men lang ka ni ka si ni long ka si sha ka ba is ngo komen chi sha na bar bang yo ban ya rakhi ka ni ka si ban kan mau ye nya ka jing kan tiu kurim jing ye haus dem sha jat ni spak la Pila banai kenja message ka ke balang kot nam tagi ki perlok ngape ni video. Ini kawai ngak buat batong dia ni yang request di family ki long yang ki long sammo ki balaya shim haga jing long kmi long pa le singan ong mo ka jing tho ki jong ni tinga kerpat ki ro ba jing don kata ka jing ya teli ki jing ye mo ka jing kit kli iwe makin yang ban kersan ya long jong ka long yang long sam mo hak ba sen bingla shim ya kan ni ka jing tho ka long ba ani ka wei ka jing kit ni ka bangi hap banyak kit iwe mo ha ke action lah ka dong no bentang pang sitam lah ka yuk lah ka kaduk lah ni yo ngi kon ini laki ni lek men bar kham tam nga ai ni message studio kali ka anniversary ka bangi ni le kalong bangi ka buram kalong bangi ai shop nei bat nga kwa ro iwe pat iwe ki long sam bagi pet ya ni kin don kata ka chia terli ka chia kit kli ya kalong yang sam kham tam ikmi pa ban wan ra ya ka jing sok la ni ka jing kemen ka jing setengah lang bat ikon bat ikti nang tak rang ong bangi shim ya kan ni bangi celebrate ya kan ni warna ka jing ye ka jing terli jing long me ka jing setengah bang tak long ka jing ku jong le tinga pat pau ru kata shi ki pat ba ro bakin dan ya ka jing kit kli nang tak long yang sam ki ni yo lek men bakin so thu ya kata ka jing hap la da ki dap snam mo dong ki la da ki yo ka apsan snam kata ka jing pak ki ni yo lek men kum bangi ni lek men ni ai mo sai play bangi yo ni sai men Niat dengan pai saya speak kendian mo. Kay ka khabar pi ko abanai nam tagi perlok jingi ki papai kini video. Lumpag bayi hidupkan tentang responsible apa bayi kasi bukan kay lagi pun di dalam kumai ni kay yang suku ba kawan ni cingkala ji ngayo berkit di dalam ba tiga masih sekali dengan orang ba kumpa kungin buram ya ka kami kay batman aji tapi pun mengiti belong friendship friendly bagi ke generation ko mentai ni ada ni dia domi ko nang ngi mang mang sneng ko nang mang kai ko sila jema ai ni tam ba ba kam ba do ke jeng jang ke jemut kan ko lok balok kenapa plus but ke jeng ya jan ke jeng friendship pada The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in.